Izingane ezingu-44 zilimale kabi ngesikhathi itekisi ibithwele izingane zesikole iphaphalaza yawushayisa umuntu obezihambela ngezinyawo, yaphinde-ke yashayisa imoto ebezihambela noma-ke esebenza ukudiliva-ke noma-ke Bufferstrain eVerulam izolo-ke ekuseni. Izingane kubika ukuthi-ke beziya esikoleni i-Asha noma-ke i-Asha Primary ngesikhathi-ke zihlangabezana nenhlekelele-ke. Umuntu oshayisekile-ke akaziwa ukuthi ungubani wakwabani wey'ngane zakwethu. Abantu baphawule kanje-ke ey'nkundleni zokuxhumana nangomunye uthi-ke 44 kufanele-ke ivalwe lento yokuthi izingane zitawe kuhle-ke kwamaphasela. Nangomunye uthi mina ngisola abazali abaphelezele-ke izingane uma-ke ziyogibela ngoba awukwazi ukuvumela ingane yakho ilayishe-ke njengesaka. Fanele-ke labo bazali bahlangane-ke bakhulume ngezwi-ke linye. Nangomunye uthi-ke kumele aboshwe-ke ngoba belayishe ngaphezu kwesibalo ezivumelekile. Ngathi-ke inyathi nje lana fithi-ke noma-ke futhi-ke nje omalume basithanda kabi izinyathi. Wey'ngane zakwethu mina-ke ngizofisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho. Sihlala lapha ku-comment section.